Mwandiki wa kiama kia NASES nikio kukwaja Meru Moses Bayene augite thirikari ya Meru rungu rwa ngavana Kawira Mwangaza nethirite ikimuritire makania ni onto bwa gutetera otungata bwa ugima. Bayene augite kijana ethirite akiritirwa imakania bya kumwikia sibitari cha kuraja gutungatira no na ithurite na andi ni arikite kinya kurito sibitari ne ya Kanyakine na Wikwas dispensary ya Nkando. Augite mwaka muthiru wake ni athamitwe maita jana akinyiria bobo titomatiga gutetera arigitani na kirage kuendeka ni thirikari gutia ugambi bwa koti. Mutugikare na Chekinya 2023 ndaringira transfer ndaikwa Kanyakine. Ni migambo ya Moses Bayene ula ni mwandiki wa kiama kia Kenya Union of Clinic Officers ya Meru akiuga we kuma mwaka muthiru nombite guchinjwa kiritiro kiawe kia Ngugi maita jana Mwankira na Arua na nandi akiuga na transfer ingi ya kumurita Kanyakine gwita cibitari ya Nkando akiuga thina ya wera nene ya kwithira agichinjwa iritiro bia Ngugi ni thirikari ya Meru ni kwithira akimirita makosa na kubera umakire mantu jengi ugima bwa mwiri Koringo wa transfer ingi after mieri 10 ndaikwa Nkando dispensary na ukatalo kuona ni after every 6 months in Koringo transfer na thine kwara nene ni kwetha nkira thirikari uma na kabera kwina kinene department yetu ya health manto atukomba kuiteka boya ntumo yawe nandikire Kawira Mwangaza ni ate komochencha kiritiro kiawe kia Ngugi tikukuga kuthiria thini chirumirite rwangi ruro gima bwa mwiri kambere ngavana ati intimidate na transfers tikumanisha thina cia Meru kuthira jira chiendene ya department ya gima bwa mwiri imbithirite nkiariria mantu ya mandaktari kwandikwa imbithirite nkiariria mantu ya witithia nkathi my colleagues imbithirite nkiariria mantu ya kwethira ndawa ni kuretwo chikung'ana ndene cibitari kira gikomba kitha gitethia department yetu ti intimidate Bayene indi ikuthiria thina ira chindene department muthiene Bayene aruga wendire tere kotini kurara mekanika guchenjwa iritiro bia Ngugi nyuma ya kagita gakai ariuga koti je ni arekanire mwerekerejo anteto eje indi akiuga Kawira Mwangaza ate kwathikira watho bou thirikari yetu inyo nande ni kukurukira court order ira yaure ngavana ndele kuruta ngui ni untu court order kwayano ndina judgment ire yayanire solution mantu ya transfers cia kwenda Koringo transfers nyingi na judgment iwe valid ni untu ita appealed kunkoria na atia ria ukinya kingavana bakwa be court order lakini ikinya kibayeni ro barikania thina ndene ira chibatero kwetha ikia resolved nikenda mwananchi akona unduma ya afya nje ya twika court orders ka judgment itekwa obeyed ira chiokonia my transfers nkoromba thirikari yetu ya matura ya county government of Meru nithire kiobe sheria chionthe tikwethibo kwenda tuobe sheria ire ya governor lakini kinya ke mutiongo yungi judgment kana ruling iokonia bo ite utalika ikintu valid ko uketha court ni awire ntibati kuringwa transfers chia harassment nechoka ya na even cost of the suit kana beche chia ira ni asara nda ukumira wita ya mbene riu ya twambane na county ntikumya ketha bakwenda twethe twambana ringi nikenda county endelea kwethia kiria mbeche nyingi kia mtu yani ka kimawakili ke reporter toshe weru weekendi ria kwa rieto ni mutuge kare.